Haga jingala kai Copa America naga grup D hapenga Costa Rica Persia ika Paraguay. Haba pai syakana ka jingala kai ka Costa Rica kalayo berpenki jar nengkong tang haga minit ka balai Lyngba ukalwo. Badai tang hadin 1 minit kata haga minit ka banyau ka Costa Rica kalayo biang mentap ya ka gol ka ar Lyngba ujo simar. Badai lema kini ki ar gol jong ka Costa Rica ka Paraguay ka klemla aban sikul yang hadu bakut ka kela step. Haga ba ka Costa Rica ka tam da ar lanot. Bada haga kela mit kata haga minit ke basan peusan ka Paraguay kalayo ban tiap ya ka shigol Lyngba usosa. Badai lembah kena ka shigol ki rangi lekai jong ka Paraguay ki klem la shu ban sigol yang ya ki ar gol jong ka Costa Rica. Haga ba ka Costa Rica kalala ban pelim ya ka Paraguay da ar la kawai. Henry watla ka Costa Rica ka job haga ne ka jing lekai kala du ban rung sya ka quarterfinal namar ka du na shipon ya ka Brazil. Hagway pat kecing lekai hapreng ke Brazil Persia ke Colombia. Hagan kecing lekai ke Brazil kalayo berpenki jar nengkong tang ha minit ke bakat ar Lyngba ropinha. Badai lembaga ke shigol ki rangi lekai ke Colombia ki klemla masukul yang adu bokot ke sau peusan minit. Ray day haga additional minit kata ha minit ke basau peusan plus r ke Colombia kalayo bentap ya ke gol penyakai Lyngba Daniel Munoz. Badai lama kena ke gol hadu bokot ke kela step paro arteli kenhun kia khai tamar shigol. Haba pai pat syaga kela mit ke jingle kai kalong maria khai haga baro arteli kenhun kila persyang ka tokat ne bani open ki jar Henry ki klem la bat pen urlong hadu bokot ke kendai pe minit bad ka additional time. Badai lama ki shigol bagi othep haga kela step la pelong ya baro arteli ki kenhun bakini khai haga ne ke jingle kai tamar shigol. Lyngba kena kecing khai ke Brazil kalayo benro ke quarter final hadin bagatam shipon ya ke Costa Rica.